Sesampun puputnyane pewangunan Balai Banjar Adat Tubuh, Pura Banjar Mewah Pura Pererepan Banjar Adat Tubuh, Desa Pekraman Lotukat Desa Batu Bulan. Kerama Banjar Adat Tubuh ngemargiang upacara caru balik sumpah Tri Semaya, caru Resigana, Pancasana Agung Miwah Melaspas Mendem Pedagingan Rahina Dibi. Klien Dinas Banjar Adat Tubuh Desa Pekraman Lotukat Desa Batu Bulan Iwayan terima mausang pewangunan Balai Banjar Pura Banjar Miwah Pura Pererepan Banjar Adat Tubuh sampun kekawitin saking warsa kali talisia. Pewangunan ipun telasang prebeu kirang langkung siki 6 miliar. Dana punika wantah mawit saking urunan krama sahapunia saking makudang-kudang angka. Semenjak tahun 2009 itu yang perlu daki-daki pacangan yang Balai Wantilan ring tahun 2011 periode 2011-12 itu sampun di yang presiden yang Wantilan sakemaon pemuput nyane nikah bertahap. Terus tahun 2017 sampun laris puput maka sami ring periang niki rauh ring tembok ngikat candi. Nah duaan punika kadang niki riantukan duen Banjar, Puran Banjar wasane pantan suwi kadang. Nah niko titiang raris mendaki-daki pacang ngaturan yadnyo kadang. Nah sekali mangken puniki sampun menjantan yadnyo sane katur. Klien adat Banjar Adat Tubuh imade sudah ngawawahin upacara caru balik sumpah Tri Semaya, caru Resigana, Pancasanak Agung, Melaspas Mendem Pedagingan, kemargian sesampun puput nyani pewangunan Balai Banjar Pura Banjar Miwah Pura Pererepan Banjar Adat Tubuh. Majalaran antuk pemargin upacara puniki, made sudah ngaptiang mangde krama adat uyadin krama sanejenek ring Banjar Adat Tubuh, Presiden Capang karumaketan ipun, Presiden Sagilik Saguluk Salulung Sabayantake, nganutin sarang tetujuan saking agama Hindu, Moksatam Jagadite ya Caiti Dharma. Napi malih ngarepin pemargin tahun politik ring warsane puniki pemargin ipun ring krama Banjar Adat Tubuh mangde taler antar tanpa wenten pialang. Upacara caru balik sumpah Tri Semaya, caru Resigana, Pancasanak Agung, Melaspas Mendem Pedagingan, kapuput antuk kali diri sulinggi siwa yadin Buddha. Tri sampune raris presida puput aturan yang terlaksana yang puniki mung karyo sane katur puniki dumugi sangkanang asum raris sisimunan sane belingi riki sering periangan titiang dumugi mangurah jang raris kraman titiang sareng sami tur titiang aturan suksmo ning kraman titiang sareng sami sangkaning pengeras titi ulang pikayune nangun puniki yadnione ngantos. Ring pemargin upacara caru balik sumpah Tri Semaya, caru Resigana, Pancasanak Agung, Melaspas Mendem Pendagingan, kategepin antuk makudang-kudang sesolahan wali, minakadi sesolahan baris gede, rejang dewa, miwah sesolahan saking ibu-ibu PKK Banjar Adat Tubuh, miwah ibu-ibu PKK saking Tempekan Batu Karu, Chandra Astri Sane Merupel sesolahan rejang sari. Joka Andika, Bali TV.